Prošlo je par mjeseci od zadnjeg videa. Da li sam vam nedostajao? Moram da vam kažem da se desila jedna nevjerovatna stvar. Komplitovo sam No Nut November. That's my boy! Jeste da je od novembra prošlo podosta dugo jer je jebena 2022. godina, ali sad zvančno mogu reći, nisam drkao od prošle godine. Kontate kao. Uzeo sam mikrofon tako da je sad bolji kvalitet zvuka, valjda se čuje. Pošto moj maleni mozak nije bio nešto pretjerano kreativan u zadnje vrijeme, danas ću dati par anime preporuka. Anime nisam gledao par mjeseci, zadnje što sam gledao je Angel of Death i onako, nije loš. Od serija sam pogledao novu sezonu Cobra Kaija i mogu reći da mi se dosta sviđa, ali bojim se da kažem bilo šta da vam ne bih spojlovao. Ošišaju Hoka, Miguel izgubi i Robi i ona liku što se žvali i tako to. Gledao sam da ne spominjem anime koji su drugi preporučivali, jer stvarno nema potrebe da slušate 84 puta kako treba da gledate Naruto. Jebo vas Naruto više. Goku je jači. Anime su većinom kraći, sa po 12-13 epizoda, da vam eto potroše malo vremena i možda učine to vrijeme zanimljivijim. I nemojte očekivati da će svaki anime biti top tier. Neki će vas nasmijati, neki zamisliti, a neki će vas malo natjerati na razmišljanje. Tako da, ajde da počnemo. Let's go! Prvi anime koji bih vam preporučio je komedi anime po imenu Cromartie High School. Pardon. Glavni lik, Takashi Kamiyama, je tipičan srednjoškolac koji ide u Cromartie srednju školu, koja je poznata kao škola sa leglom delikvenata i gledamo kako će se on snaći tamo. Ovaj anime nema neki poseban plot i ne postoji nikakav karakter development, samo niz bizarnih dešavanja. Anime ima 26 epizoda, ali svaka traje po 10 minuta. Sljedeći anime na listi preporuka je sportski anime po imenu Hoshiai no Sora. Ukratko, ovaj tu zove ovog da igra tenis sa njim, ovaj neće, ovaj vadi buku love, ovaj hoće. I to je to. Šal na stranu. Konstantno nadmašeni od strane ženskog kluba, soft teniski klub za dječake se suočava sa raspuštanjem zbog svojih loših vještina i nedostataka pozitivnih rezultata u mečevima. U očajničkoj potrebi za članovima, Toma Shinjou traži da regrutuje sposobne igrače, ali ne uspijeva da nađe nikoga. Ulazi Maki Kakuragi, novi student transfera koji pokazuje odlične reflekse kad je uhvatio mačku lutalicu u svojoj učionci, odmah privlačeći Tominu pažnju. Sa svojim interesovanjem Toma ambiciozno traži od Makija da se pridruži timu dječaka, ali je brzo odbijen, jer Maki ne želi da se pridruži nijednom klubu. Toma odbija da odstupi i na kraju ubjeđuje Makija, samo pod uslovom da mu Toma plati učešće i pokrije ostale klubske troškove. Ova priča se fokusira na potencijal soft teniskog kluba za dječake i njihovo otkrivanje sopstvenih sposobnosti. Ovaj anime, ne bazirajući se samo na tenis, posvećuje pažnju svakom liku iz teniskog kluba gdje svaki lik ima svoj porodični problem. Ako možda i vi imate neki porodični problem, možete se poistovjetiti. Anime ima 13 epizoda, a druga sezona je pitanje kad će izaći. Da bi malo ubrzali, neću detaljno pričati o svakom animeu, već ću malo brže da prolazim kroz njih. Naredni anime je Roka Braves of the Six Flowers. Drevna legenda kaže da će sa oživljavanjem demonskog boga izabrati 6 heroja Braves of the Six Flowers od strane boginje sudbine, dajući im moć da se bore protiv đavola koji pokušavaju da pretvore svijet u živi pakao. Kasnije se oni nađu i puf, bude ih 7. Oni sad moraju da otkriju ko je uljez. Moram priznati da me ovaj anime izvozao. Do kraja sam 13 puta posumnjao na različite likove. Ovaj anime ima 12 epizoda, a druga sezona bog zna hoće li izaći. Ali svejedno, i ova sezona je sama dovoljna bila za mene. Sljedeći uvod će biti malo dramatičniji. Nemate curu, želite jednu? E pa ja vam tu ne mogu pomoći. Ali mogu vam preporučiti rom-com anime Midori Days. Imate lika Seiji Sawamura, zvanog The Mad Dog. On je poznat po njegovoj demonskoj desnoj ruci. Ako vas je ikad slomilo što ste bili odbijeni od strane cure, znajte da je Sawamura bio odbijen od strane 20 cura za redom. Jednom prilikom, kad se probudio ujutru, uvidio je da mu se desna ruka pretvorila u minijaturnu djevojku.
Zaznaje da je to cura po imenu Midori koja je bila zaljubljena u njega već par godina. Pošto njihova situacija i nije idealna, Sawamura pokušava da vrati tijelo Midori. Ovaj anime baš nije konstantno zanimljiv, ali vas može staviti na razmišljanje i opustiti vas. Ovaj anime ima 13 epizoda i lako je gledljiv. Slijedi još jedan rom-com anime po imenu Science Fell in Love, so I Try to Prove It. Ime vam sve govori. Ova likuša prizna ovom liku da je zaljubljena u njega i oni pokušavaju da naukom dokažu šta je to ljubav. Veoma funny anime, pogotovo ako volite prirodne nauke poput fizike, matematike i drugih nauka. Ima 12 epizoda i meni iskreno jedan od dražih rom-com animea. Naredni anime je Clean Freak Aoyama-kun. On je šarmantan, cool, lijep, zgodan, atletski spreman, dobar kuvar, jebote pričam ko peder. Ali šta je najbitnije, on je clean freak. Ne znam kako da kažem ovo na srpsku. Čista nakaza. Aoyamu svi obožavaju i poštuju, ali mogu da mu se dive samo iz daleka zbog njegove mizofobije. Uprkos tome, on igra fudbal, prilično prljav sport. To je to sve u svemu. Prati njegove dogodovštine i da, anime ima 12 epizoda. Sljedeći anime na ovoj listi je Full Metal Panic Fumofu. Prije nego što krenem pričati o ovom animeu, treba da znate da postoji običan Full Metal Panic, ali ovo je neka kraća verzija. Imate glavnog lika Sousuke Sagaru koji je iz vojske došao u školu. I priča ide ovako. On vidi dlaku na svom ormariću i raznese ormarić. Onda dođe ova plavokosa po imenu Kaname i udari ga po glavi. I to je to. Full Metal Panic Fumofu prikazuje avanturu Kaname i Sousukea dok pokušavaju da žive svojim normalnim školskim životom uprkos haosu koji nehotice izazivaju. Ovaj anime mi je u top 10 iako ga nisam dugo gledao, tako da mogao bih ga rivačovati. Anime ima 12 epizoda i stvarno znači moraš da gledaš. Nesi čuo? Moraš. Još ću vam preporučiti par filmova, nisam vidio da iko spominje ovaj film, a to je film Paprika. Ček, ne ta paprika, ova paprika. Sljedeći film je The Anthem of the Heart i Aura Koga Mariunis... Evo man, kako se ovo sad čita? I Aura Koga Mariuins Last War. Nadam se da sam dobro rekao. Evo vam i par mangi, da ih ne nabrajam sad. Nadam se da se nešto od ovih preporuka učinilo zanimljivim i da ćete nešto možda i pogledati. To bi bilo to što se tiče od ovog mog videa. Nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Tako da... Ara, ara, sayonara! I ne brini za mene mama, još uvijek mladi mi smo mama. Želim živjet snove mama, jer imam samo jedan život mama.